Nesumnjivo je da je treće poluvrijeme najzreliji moj prozni tekst. Dakle, ja kao dugogodišnji novinski urednik imam prilično oštar odnos prema vlastitom pismu i znam koliko sam u kojem trenutku dao. Uvijek se trudim naravno da to bude najviše što je moguće, nikad da dođe do zamora materijala, a onda i bez vremenske distance mogu procijeniti koliko je taj tekst dobar u odnosu na neki drugi. Treće poluvrijeme je ubjedljivo najslojevitiji tekst, po meni ulazi u najviše tematskih sfera koje me zanimaju i zaokružen je kao priča po, mislim, svim kanonima književnosti. Mislim da nisam puno u krivu ako sam nikako da se treće poluvrijeme može čitati da upravo kao dakle slika tranzicije, ali ne samo u Bosni i Hercegovini. I u mnogim drugim krajevima i bivšim jugoslavenskim republikama došlo je do vrlo sličnih procesa. To što je rat imao manji intenzitet ili ga nije bilo nikako ne znači da svi drugi elementi tranzicije i pretvorbe iz nečega u ništa nisu provedeni. Tako da treće poluvrijeme i podrat postoji i u zemljama u kojima nije bilo rata i u onima u kojima ga je bilo puno manje, iz vrlo jednostavnog razloga. Cijeli jedan prostor od Slovenije do Makedonije temeljito je opljačkan, a ta pljačka i ta dekonstrukcija egzistencijalnog temelja društva kasnije se reflektirala na sve ostale i zato se u Podgradu vidi, i nadam se da sam u tome uspio, vidi kako zapravo na ruševinama jednog društva ne uspijeva da nikne novo jer je iščupano iz korijena, dakle ne nalazi se više u svojoj prirodnosti. Što se razlikuje pristup od koga, na primjer, na jedna ista ovakva tema bi pristupile kako novinar i kako je pristup od koga bi pristupile kako pisatelj, kako autor? Dakle, novinarstvo naravno traži sve te činjenice. Ono ne podnosi improvizaciju, ne podnosi literarizaciju i ne traži fikciju kojom se onda metaforički želi nešto reći o stvarnosti. Novinarstvo je golo, novinarstvo je slika sadašnjosti i ono ima svoje ograničenja. U novinama se ne objavljuju tekstovi koji imaju 15 kartica, a moj roman ima, čini mi se, 200 i nešto. Jezik novina i jezik književnosti ne bi trebali biti slični, niti isti, ali odnos autora prema stvarnosti u novinama i prema stvarnosti u knjigama je najpošteniji samo ako je identičan. Ne možete dakle biti, ne znam, kritičan u novinama ili pisati pohvale i panegirike nekome, a onda kritikovati u književnosti i kao što to ne možete raditi obrnuto. To je onda naprosto licemjerno.